mai le salamu e se laus fulval. Fai pusfufa o le fai pusfufitu. Te ina I tātou nei tai au tātou tāpena atu e vi ima tāpua ia no suafa. O ioa o lo umalosi o ia mala pese. Ua avea foi o ia mo ufa au na tanga. O leo le alanga fia ma leo la tanga. O iai ia I fale ia o e ami tonu. Ua se toa le ao tau matau I ova. O te leoti, o te ola lava, ma o tau watu mea na whaia I ova. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand is lifted high. I will not die but live and proclaim what the Lord has done. Blessed be the Lord, God Almighty. He reigns forevermore. Pamanuia le tua, il tatu tapua ina ni te ao. Your name in all the earth.
When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Emmanuel, Emmanuel, oh God, oh Yekerua, Emmanuel, Emmanuel, Ezemo. Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? It's your blood that makes a difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. But the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Emmanuel, Emmanuel, oh Kaka, oh Yekerua, Emmanuel, Emmanuel, Ezemo. Farfetai, lea tua e matautia. Farfetai, farfetai, le subu, le subu. On the top way, my left to He's Lord. He's Lord.
lo ua ngā ngai i e whamanu atu i le li. O mea o mawhoi o i tutonu i a te au i a whamalu i lona suafa te ia. Lo ngā ngai i e whamanu atu i le li. Au ka whoi nei ngaro se mea tasi o ana mea rofa. Lea tātou te talo. Ia tua sinsili e se o ta la pui pui o lo malu pa ia e o whale i mātou. O mātou whaitau whai upu mai lawa fioa. O le upu moni e pule lava i mātou i o mātou wanganga. O le nei tāpua inga o le mātou te talo i a whamanatu mai ia i mātou. O le nganga lava ia whatu a maualo na file mu pe a tāpua i ia te oe. Mele au mai a nganga pa ia e. Le whatananga ia i mātou. Mātou te avatu e le ni tāpua inga i le whamaoni e te tawai. Loving and precious God, we are gathered here as is our habit every week. We know you come to us in very mysterious and different and new ways. And it is our prayer that this habit of yours continue to inform us so we may worship in truth and in spirit. Amen. La tātou amata nei tāpua inga i le pese. Te ina i tātou alo whi pese. Skultoru. Oh,
na mātou manava lava o le ea, o na mātou I loa ai lea o le ola o lo I ai mātou, e saumai fafo. A mātou mafo faufo I le lava yaso o na vae ma fesili le fesili. Fea mātou te maua mai ei le malosi, e fea ia mātou ngā ruenga. E mafuta I tangata, sa vavali e lungo le nei fonga ele. E tasi lava le tali ma le tali moni, e aunga mai a te hoe. E te le suafa o fa suafa I nai e le tangata la o fio e tasi lava oe. Mātou mafuta atu fo'i o mātou uso Islam a whamai o Allah. A mātou whalonga fo'i o mātou tua a whamai o le tua. Po le alawa le taku o le tangata I la o fio le li e tasi lava le nei mautinoa o ia I mātou uma. O manatu e sili atu nei o mātou manatu. O wala e sili atu I o mātou wala. O tapu inga fo'i e whaia le tangata I lewa yaso ma lewa yaso. E peise ia mana o mia e la o fio vi inga. Alu pumoni lava le ai le li e. Ale tapu ia la o fio e tangata e ala langa mai maa. Ale avatu la mato faatu e ia te oe. E pepese mai la au le vao e fa ofu la o fio I vi inga. Wa le mele nana amata mai ai le lalolangi. Se I o mai lava I le nei aso. Me meleo le poto lo no o malau e kalesia mai mātou. E leo na pese I e ngao vi inga ia te oe. Ai ono le mea e su ai o mātou wiwi. O le mea te tau na mātou whaia. Mai whapeo na malo le ala ma susu o le vai. E whapena le tangata e te tau o na tāpuai ia te oe. Te le lawa ina whaaseina I mātou. O lo mātou malosi o mawhai ai. O lo mātou watamai o mātou whewai ai. A le pumoni lava le li ia na le tu mai e la o fio. Le tamau ainga ma le loa. Ana le tu wava noa la o fio. I le tangata na e whaia. Ua lewa na te tau na whano I mātou. A wawa mātou tau muli muli. I whao so songa le o lo leanga. O mātou pa o ua tuai foi I ana mai lei. Ane e saunia le tongi ola tu tasi ala I lo walo o Yesu Kiriso. Na tu I lalo e ia le whataitai I mātou te whataitai uma I ai. Wa yaso o mawai na mātou mōli mawinai lona tu tu manu malo I le tu mamau ma le oti. Ua longo ai a nganga leanga uma ma nganga to I lalo. E manu malo le tangata. Ule to iai foi se tui o le tunga mau. Ule o to e manu malo foi le oti. Ule mele na o ola fia ai le tangata o mai lava I nei aso. O mātou whaafutai ona o mātou maua le nei mafutanga I tutono le auso e le ngata I ai mātou I lo whale tāpuai. Ai whape foi le to tele o lo mafuta mai le nei sauninga I o wala ese. I le temi nei mai e lua. O la mātou tatalo le li ia maua o mai mātou whamanuianga e tatau na maua. E I lātou e whatuatua ma teletonu I a te oe. A maofo I stemi e tatala ai le tusi ma mātou whaitau I au e fionga pa ia. Ia whawhangu ma ia I mātou. Tu I lalo e la o fio le maatu li manu le kalesia Kirisiano Katoliko le lalolangi au au. Le foi olo mātou whataitai ai le second Samoan I nei. Le mātou tatalo a mātou whaitau I au e fionga. I utu le manuia o la o fio I lau whanau poto. A mātou mawhauwhauwho I upo au e fionga.
ia te tala o mātou loto, te tala o mātou te linga ma le whaalongo, ina ia vea ai le whiau le nei aso e pei o le fatu e pa ui le lei, tupu maola ma fua mai le nei mai aso. O mātou whaafitai le li ie, no soi fua I lātou na amataina le nei e kālesia, o lata nei le 5 se fulu tau sanga. A tonu na whai pōngi sā, na whai tango. A pena iai lava le nganga o la o fio o talavou I lātou. Se whatu se mila, se whai se kālesia, e otu iai o lātou langona ai mese le manuia o la o fio. Ne o mātou poto mai le nei tae ao, ma o mātou tufi tau whao fua whalenganga mai la o fio. O lo mātou titalo I mawai lo mātou malosi, mawai le toa, e whaau wau ai fo I tupulanga whai mai o lo mātou atunu. Whaafitai le li e, no le misterio o le taulanga tu tasina e saunie lo walo o Jesu Kiriso. Le malamalama ato toa I mātou pe whawhewhea o na tupu mai se mea mātango fie I se mea mātanga. Pe whawhewhea foi o na manu mālo le to ilalo. Al mea le nei o mātou te tonu ma whatu tua I ai le li e. E te whaia mea sili mo tangata. An meise I lātou e whatu tua ma te tonu I a te oe. Le mātou talo I au ngā mātou sāu ni mawhai, whaitau ngā tusi, talo talonga, māwhauwhaunga, I whalau te le ina ai le fio ngā lalo fio I o mātou tangata. E mātou o atu ai I le lalolangi le neiva yaso, o whaau penga ina I mātou, I au penga whale ngāna. We thank you, Father, for this opportunity to gather. A lot has happened over the week. The news that we consume has created this notion of uncertainty, this vibe of insecurity. It has made us self-conscious. Everything about the world that we're used to is being questioned. When we hear stories about our friends that are being deported, when we witness the senseless slaughter of human life around the globe, when we tell ourselves it's not yet World War III, but yet it's raging even as close as our hearts, we only have but one recourse, and that is you. That's why we gather here every week, so we can hear from your Spirit, so we can hear your words, so we can be blessed. We gather here every week as Samoan ethnic people, knowing very well that there are billions and billions of other Christians in this hemisphere who share the same Sunday with us, that are also worshiping you, discerning your will, seeking your face. And it is our prayer that you come to us as you've always done over the ages, and that we don't harden our hearts, but we submit ourselves to you. Some of the things that get in the way is our certainty. We are so sure of things that the Spirit no longer can persuade us. It is those sins that we carry on
and hang on to ourselves that keep us from really getting to know you in a forensic manner, such that we will that which is yours and we do that which you command. It is our prayer this morning as we come from different paths and walks of faith, not just here physically, but those participating online, either now or later, that we allow this moment to examine ourselves deeply so we can come to know ourselves and know ourselves as you know us. When we know ourselves and as you know us, we will come to this realization that you will that which is good. And when that message sinks into each and every one of us, we will naturally will that which is good for everyone else. O le mātou tatalo le nā le ali mātou whalongoina le malanga le maliu ma le oti o mātou ainga ma au ainga. Malingi ailo I mata malangona ailo mātou whanoa noa. Alu pumoni lava le nei. Wato tu manu malo la o fio na ile tunga mau ma le oti. O le mele le to iai se tu I le oti. O a nganga to I lalo fo sa se ti ailo no ula o ekalesia ma I mato uma. Leo ua mata la tala nei ono whatutua. Le mātou tatalo le li ie na I au ngā mātou tāpua inga. Ma futanga whale uso. Whatupula ia ailo mātou whatutua I Aotearoa. Ma utu waile file mō malmanuia o la o fio I o mātou ainga. Ma mātou tangata te totasi. Io nala mātou tatalo le li ie. Nātu I lumo lau fio whatasi ma tatalo lilo o le tangata lava ia. O lone e si la fia mamamai. Si whaia e lo fina ngalo e le o mātou lotu. So awha Yesu ki riso o mātou li I ma whaola o ola ni talo tuai. Amazing Grace.
was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Oh, any day, just falls and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home, and grace will lead me Tātou te talo mo le whai. O ngā tutonu I sauninga uma e whai e mātou. Le nei vaenga o le sauninga e ofo I nā atua e le tangata I lona loto mali. Tupe wana ngā luenga o le nei vai aso. O whapeina whai na mātou whai e le nei tae ao tama. O le mātou te talo si e ta lia mai. Whamiria I lau whanau I le lātou whai. Mai e whamaina e whalauteleina ai na ngā luenga I nei. We're receiving our tithes and offerings this morning, Father, but we also offer you our hearts voluntarily. Would you receive it in your grace? Amen. Le fionga le tua la tātou whaitawina. Tusi whiwhiria e le tai ao, le Ioane, e pangalia o mtau po e lua sifuru. Tātou whetau le wharupa sifu maleiva. Se whapau mai le wharupa tō sifu tasi. Our reading this morning is taken from the UCC lectionary. And it's the gospel reading. It's John chapter 20. We'll be reading responsively in Samoan verses 19 to 31. Ioane evangelia mtau po e lua sifuru, whapu sifuru iwa and tō sifuru tasi. O le a tātou whaitau e peo na masani ai. Wo i le fiafi o le nā aso, o le ua iaso lea o le waisapati. Upunitia whai tuto o le mea na poto ai le au soo. Ono le fefe ia I utaia. Mali watu Yesu o tu I tutonu.
Whetalai atu lea o ia ia te ilato, ia o tō manuia. Na tue whetalai atu leo Iesu ia te ilato, ia o tō manuia. Whapeo na uina mai o au ele tamā, e whape fo'i o na o awina atu o tō. Ue whetai atu lea, o na mana rāte leo ia te lato, whake atu te lato, i o tō tania rea hanga ia. O i lato umalava tō te whaamangaloina ai a lato o ngasala, e whaamangaloina ia i lato. Lato umalava tō te tuupe i ai a lato o ngasala, e tuupe a lava ia. A tō maore tasi tō tasi o tō sōnu mai tōrua, oi moi a tatumo, e rei ai o ia mai lato i na umani watu Iesu. Whai atu leo le uso i a te ia, o mātou i lo atu le li, o whemai o ia i a te lato, a whai o te lewa ai atu i ona lima, i mea na tutu i ei whao. Ma tu ulo u tamatama i lima i mea na tutu i ei whao. Ma tu ulo u lima i rona i tu, o te leta i tonu lava. O mai a se manu, o tu e whata si o so i ne whani, o whata si e fwoi la tōma tōma, o mani watu Iesu, a o uni whaita toa. O tu foi e tu tonu, o whetalai atu, i o tō manuia. Whetalai atu lea o ia i a tōma, au mai alo tamatama i lima i nei, wa ai mai fo'i i o lima, au mai a fo'i lo lima ma tu mai i lo i tu, au a fo'i e te masalo vale a ia e whatua tua. Tai mai o tō mai atu ia, wheniri e, Molo o tu ai. Whetalai atu Iesu i a te ia, tō mai o e whatuatua, wa o e wa ai mai i a te au. Amu ia o e le wa ai mai, ai whatuatua mai pēr. O si koe whai lo mai tēne na whai e Iesu i numo o so, e rei tusia e rei tusi. Ma tos futasi. O tusia ia mea, ina ia taritonu mai o tō, o Iesu o ne kemisona ia, o le aro o le atua, ina ia mawai fo i le ora e lona swafre o tō o e taritonu. Ia i whakamia te le maile tua e ala e tātou whaitau ma whakalongo i upo ana whionga pa ia. Tau i tumu watu pe ia te ia lona lava viinga. Nei se i o le whakavau whakavau lava. Nē ama noa e whatalofa atu ai le tātou i Kalesia. Whionga i te whono man mamalu o lau. Whatalofa atu fo i le uwhai ngā ruenga i sunga i o mo lātou whantua. E fo i le senga i te akono. E whatalofa atu fo i mawhtanga tina. Tulanga talavou, ia mese lato whaiun tātou whai safa tasi nei tai ao. I'd also like to extend this warm second Samoan welcome to our friends who are joining us online, either now or later on in the week. And if you're just tuning in, we're Second Samoan Congregational Church. We're part of the diasporic Samoan community that gathered around Southern California about 50 years ago. And so we're trying to stay true to our faith from the island. But we're very mindful that this community is so much more than just which gathers here physically. And so to all of you who are joining us online, welcome. And it is my prayer that the work that only you can do
is inspired by what we're able to do here. In other words, there's certain truth about the gospel. It's a personal thing that only you can do voluntarily. Now, if it's coerced, well, then all bets are off, and I'm not sure that's where God wants his creation to be. But if it's done voluntarily, if it's done collecting all the data, then somehow you will live a very good life, good enough life. So whoever you are on life's journey, like we say here at the United Church of Christ, you are welcome here. When I upulolua nai whawheloa ia tuaila tātou wā whia, ono le mea o mai tauina, ua te le atu le kalesia a Iesu Kiriso, nei lo tangata ia e poto i. Le po male e ia tātou, e ui lava o Roma la whale la wasi ai i Pope Francis. Alo to tele o tangata Kirisiano i le larolangi au ao. Na lato a wai sa minga. Sa tele fu tio ata sa lato mata i tuina le maliu o lana au ona. Le ua taita fola ai i le e kalesia Iesu Kiriso. Mai leto tele ni tangata e ngana i le ngana lea o te tautala atuai. Tele foi tangata e le o malama i le Samoa atotoa. E pe le nganga lava o le whailaua. Ia mafuta e le nganga pa ia o le tua loa nganga. Ia miliu le mauli o le tua malo mauli. Ina ia e mawhaiona e tali whaitau i le lofa malanga le leo le tua i ate. Ma yaso o mawai na tātou whauna tui nai le tui tū manu malo le li. Mai po alawa nganga to i lalo, a nganga o leoti, a nganga o te lema whai o na whaia se mea. Ia ua le toi au ngā nei a nganga nā. Ua susu e atu la le tusi i tai au le nei. O la ua po e Ioane le afiafi o le asolina. So mind you, in the morning of that same day, women went to the grave and they discovered this, that the body is no longer there. The cloths that were wrapping around the body were set to the side. And the angel was saying, why are you seeking the living amongst the dead? And we double-clicked on that last week, and we extracted this idea that conundrums can't exist. You can't be about life and continue to stay in death. You can't be about the resurrected Christ and continue to lift up the grave. It's one of those things that don't go together. So it was the end of that day. That's our reading this morning, is what I'm trying to get at. That was early in the morning, but towards the end, there was this vibe of fear amongst the disciples. And some traditions has it that there's about 100+ people when Jesus passed. It wasn't just the core disciple, 11 people left, but it was women and children. It was people that was trying to figure out what was going on, and the mood during that evening was uncertainty. That was the whole vibe. They shut the door, they bolted the locks, because they think that danger lurks outside.
That's the reason why we have doors and locks, because it's always the stuff that comes outside that harms us. Right? It's always the animals, the saber-toothed tiger. It's always those things that we are not aware of that causes disruption. And it was very clear that they were afraid of what was outside, but Jesus was inside. Jesus was able to break through that barrier. And it reminded me of what he said. He said, do not fear the power that destroys the body and the physicality, but fear the power that destroys both the physical and the spiritual. So they were fearful for what's coming out because, the vibe was self-consciousness. Whatoa uma na whasataurolo lātou matai. Whatoa uma lava o na whaalata e uta se kalama whaatau le li I tupe whanga fulu. Whatoa uma lava o na lafua I le malo I le tangata will violate on a personal space. Whasatauro le tangata I lungo le sātauro. O le mea na tupu I le osoko I le asorana. Mo popole ne I te I fui ua o mai le a whaina I ai lato. Le nau ana neiti nai le tunga mau o atu whamai o le eise tino. O nau mai la ia ma le tala whamai lawa. Spread the conspiracy whamai o mai so manga oi le tino le li. So lala sa ili le malo Roma. Fita Roma po fea o ye tangata ia. So o mafuanga na leo na puni tau I le fale, na no nofo I tangata, loka le fale. A whamila tātou tala na sau tutonu le li'i, o pa umai tutonu. So this is the other part of Christology. If you ask the question, what body did Christ come back in? If you say that it was spiritual body, then you're about half right. Because you will discover along the way him asking for food, wanting to nurture his physicality. But if you said that it's a regular body, then this is not true also, because in spite of all the doors bolted and the locks in place, he was able to come in the midst of the faithful. So it's a body that's unknown to us. It's a body where the two extremes are juxtaposed. It's not just a physical body that requires nourishment, but it's also a spiritual body that is not confined by space and time. And so when we read the lectionary this morning, you see this being deposit himself in the midst of this vibe of fearfulness and concern for safety. Right in the middle, and the very first thing that Christ said was, peace be upon you. Ia o domanuia. In other words, whatever you're feeling, whatever disruption that's going on in your space, Jesus spoke peace into it. The church is going through trying times today, these times. Last week we witnessed the death of Pope Francis. And so it dovetails with what's going on around the world. Especially in our country. I was just talking to the chaplain next door this morning, and she's preaching
across the way, but she's in her fatigue. She's in her military dress because she doesn't know when the call will come. She's on duty. So we live in this age of uncertainty. People are getting deported. I was just talking to one of our doctors, and she said that her Medicare reimbursement rate has now been reduced by 3%. It's not a big deal, but there's, she was used to 3% more, but now she's going to have to live with 3% less. My point is, this is a great time to go to Jesus. This is a great time to hear once again the story of our faith and see that Christ is in the midst of this vibe of uncertainty and fear. And the very first words out of his being was shalom. Ia o tō manuia. O mea tātou te whiwhiwhi ai, e manatu tātou e te wala mai whawhu. A mea te tawana tātou whiwhiwhi ai, o mea o loi te tono. Te lea mafuanga na te tawana, le whiwhi ai le li I ona soko. And it would do manu malo o ia mai le tunga mau ma le oti. O lona nganga le nā. Ia o tō manuia. Ia iate o tō le file mu. Ia o na soso orola ia malesi feta lainga ngā le li. Whapei o na awina mai a o le tamā. Le whape fo I ona o awina atu o tō. So the second point I wanted to make was this whole idea of sending. This is the job description of the church. And not just the Roman Catholic Church, but where two or more are gathered in his name. This is their job description. Whape ona awina maya o le tamā, e whape foi ona o awina atu o tō. Just as the Father had sent me, so I send you. So the church is not about building buildings, and no, it's about sending. It's about going forth. I was just telling Tina this morning, we're now focusing on the 1.3. The world is focusing on 1.3 billion Roman Catholics, but that's a minority of all the Christians. There's close to 3 billion Christians in the world, so 2/3 of Christians, followers of Christ, those people that take this commandment very seriously, they're not part of that. So I'm telling you that to say that this is part of our MO, modus operandi. This is part of what we're called to. We're to come here to church every week, hear the word, and then we are sent out. We are sent out. Sent out where? Well, we can start with our family members. We can start with our extended families, our friends, our peers in school, our workmates, those people that have a say in how we have our lives. And sent for what? What are we sent to do? Well, the next point I have here is o ilato umato te whaamangaloina ai alato o masala. E whaamangaloia ia te ia. So in other words, we are sent to forgive others. Right? So, o whamai nei leli, a whapea tō te whamangalo atu tangata I alato o ngasala, o na whamangalo ina lea. A whapea lea ai,
ona tu'u ai lea o lātou ang sala ia I lātou. So, I'm trying to negotiate the language difference here, Jayla, bear with me, but the idea here is not necessarily forgiveness or not forgiveness. No, the idea here is that you have the power. You have the power. This is what the message is. Whether you forgive or not, it's yours. But you see, this is after Jesus has forgiven his disciples, right? Peter was in there. He was the person that said, Christ, I will not give you up. Wherever you go, I go. And Jesus said, Peter, I tell you, before this morning is over, you will have denied me 3 times. So walatu neila leli, ole memo mua lava leli na fai, iona so oma I lātou na fefefe. Ole whamangalo tangata. Ola na ia lea upu whamangalo, ia o tō manuia. Ia ia te o tō le file mu. Wa wei loa le leia le li, o le mele nā leola popole e tangata. Popole malo Roma, popole e tangata I Utaia. A wasili atona lātou popole, o lātou whaalata I lo lātou alii. E o te tūle li I tae ao whaalia I lātou le fiafi. Whamaile li ia o tō manuia. Ia ia te o tō le file mu. Po alawa mea tō te popole ai, po afo I mea nana o tō whaia wanga leanga mai ai ia te ao. Ia o tō manuia. Iona watu rola I o le mea lea. A whapeto te whaamangaloina na sala tangata. E whaamangaloina. A whapeto te tuku ai pēr ia te I lātou. E tuku ai pēr ia I lātou. Matu ina lesi whetalai ngā le li o soifua whamai. O se mea tā lae o tō I le lalolangi. E tā la fo I le langi. O se mea fusifusia o tō I le lalolangi. E fusifusia fo I le langi. So this is along the same vein. He said, if you forgive others, then they will be forgiven. But if you don't, then they won't. But if you double click on that, it's this whole power of doing things voluntarily. It's this will. God made us willful people from the very beginning. And we get to choose. We get to choose. Ina o mona whamanuia le li le amatanga ona whaiatula ia o tō ta lia le nganga pa ia. I o tō ta lia le nganga pa ia. E leo whamalo sia e le li le nganga pa ia I ona so. A le whanoi noi e le li pe ma whai ona ta lia la tō le nganga pa ia. Right? Tō moa manatu. So there's something about doing things willfully. Right? Doing things voluntarily, doing things like alu yelo roto rather than being coerced or being forced. You can't force people to love you. This is the thing that perhaps young people tripped up on. It's just a beautiful thing when you do it voluntarily. Even though if you really double click on that, though you have the power to forgive or not forgive, but Christ put down an example. He said, forgive. Forget. Just as I've forgiven you, you ought to forgive others as well. Tere tangata saanga leanga I le li. You just say kawa sa whalata I te ia. Pe teru sa pepelo I te ia. Whamasino na lato whaialo na whamasinonga. Pilato na whawhano na lima e ui lava I na whautua I aino na to'urua e aua na whasutia le li. So e to'urua na oi e mau.
Nā launa whiwhi e le li o na lasa soifua ma mau ai ala tō mea na teimi lava na maliwa i le li. Na fuli tua o ia ma toi fo'i o lato ainga. Tele tangata lato te lei loa le matui re ti ngā o sa tau. O whao, le tau, le pale tui. Le whaalu maina a o tilo si o na tina ma tangata na iai. A o lana lava whetalainga mō mua. Ia o tō manuia. Ia ia te o tō le file mua. Ua whamanga loina o tō masala. Ia, ma le whatau si o le talan tātou whetauina. Whamele i ai tō mai le aso le nāna whaali e le li. Mai ato ma awhapea e le pailo lima e le mena iei whao. Tūro tamtama i lima i lo nei tū le mena iei le tau. O te leta li tonu lava o te tū le li. Na whaari lo leo le li ia. Toma ma whai atu iai. A mailo lima. Tu mailo lima i le mena iei le tau. Yona tali tonu wai leo tonga mwha mai loo li ia ma loo tu wai. Yona oto role le li ile manatu muli le pe na ie le tato putini. Tō mai ua e tali tonu a wā ua e wa ai. Ai amu ia i lato e whatua tua mai pēr. Ai lato te leo wā ai. Io e alam tātou te tonu i le tua o nei. Na tau mai o tātou mātua, tātou laiti. Na baptisoina i tātou e le whaiwhi au o tātou pepe mea. Ai o te tū manu malo le li. E pe ua iese se invitation mo tātou te ngā wai i ai i le nganga maua lalo. In other words, you know, you may have believed because your parents brought you here when you were young. But with the resurrection of Christ, with what we had gone through, now it's your turn to willfully own it. To willfully be in that space that your parents so wanted to force you into. It was a good thing for them. And the prayer is that it be a good thing for you as you mature in faith. A lot of us say that we have to have the things that successful people have. And then do the things that successful people do. And then we will be successful. Right? Some say that you have to have beauty, then you do the things that beautiful people do, and then you will be beautiful. It's that whole notion that you've got to have the tools to do the things that tools allow you to do, like building a house, and then you become a builder, a contractor. That is how most people think. But if you look at the story of our faith, it's quite the reverse. You have to be, and then you do, and then you have. You have to be this being that clears for forgiveness. And then you do the things that forgiving and forgiven people do, and then you will have forgiveness. Be, do, have. It's not, I got to get my forgiveness first before I'm able to do the forgiving so that they are forgiven. It's not have, do, so we can be, but it's be first, followed by do, and then we will have. Ia o manatu muli le nā.
Whamaya le li I ato mai. Nā whatalitali o e se ia e ma ai I mea na iei le whao. Nā whatalitali o e se I tu ulo lima I le tu le mea na iei le tau. Ona whatoa e talitonu lea. Ia I lato e talitonu mua. E hui lava lato te le I ai mai. I ora te talo mo le tātou e kalesia I le neiva yaso. Ia whapeina o na tātou whaia. Tātou talitonu I le li. Tātou talitonu I le malosi o rona mana. O fefo I lava o tātou iai la le whatutua. Ia tātou talitonu lava o whaamangaloina I tātou e le li. O leo mana tua e le tua I tātou ma o tātou leanga. O alofa te le mai o ia I ai tātou. E lua nai tala o manitueina I le mai aso o mawai. O le image mua o Pope Francis o loo songi I le vai o le teitai o le Islamic faith. Ma whemai tangata, o whasi maua lalo o le alu o le teitai o le Kalesia Katoliko Roma. Ia, te le lopo le ale, e tala fu e tangata e le efu isana tala tele na whai. Ai manatua e tangata le image le image o le teitai o le Kalesia Roma. Wa songi I se vai o le tangata teitai o le Islamic faith. Ia le ase tala na whai. Ia malana tala na whai le LGBTQ. Whamei awha pe I se isi anga sala o loo fia I le li. Ai se isi e le lea me so tula fono o loo fia ma manao I a mele li e whai mo na whaola. O ia o te whamasino ai. Who am I to judge? A tangola e tipi le mele na, tipi at the local level. In other words, a double click I le mele na. Ona I loro la ia ma whai fo yo, na whai le mele na. At whatever level, ona o le whai e Pope Francis level o Peter Sili ona magnify. O le o onga mo I tātou e ma whai lava I tātou, ona whai o le mele na. You know, that's the do, but you need to be first. Wa le nganga lava I o le tangata. O le nganga maua lalo. O le nganga au ona. O le nganga le tangata mativa. Ia wa whae eina nei le tangata. Ia wa latu wa waturo na beingness. Ia na whae e o ana mea ia. Filosofi atu ia le kamela ma le media ma si I runga. Ia me ale nana sa wele li. Whapeo na mulu e le li vai o na so. Sa whapenafu na mulu e Francis ia vai. E le o vai o isi whaiwhea, o vai o tangata mātitima. Beo se lui namo I tātou I le nei vai aso. E mawhaia I tātou na tātou bei o ke riso. A mautu lor me nai a tātou, o na whai rola I e tātou o ngā luenga ke riso. O na a vea I leo I tātou ma whaola I istangata. Tu telo tātou o loo mana na o pe lava e whai ma whaola. Whai e tātou ngā luenga ina I a whaola I nai nisi. O leo o ngā lele I o tō whatua tua mo mua. I o tō te tonu o whamangaloina o tō wangasara. O na sawali vali e le neva yaso ma whamangalo o ngasala I stangata. I la tātou whae ura nei sauninga le bese o saunia o bese.
Yes, tu sai fu il sangue o ingo le tua. Le sa o tu ta langa o fai pea. If you never know if after you to mafta ngantina tu sai fu il te fungala au fa mata mo fino le tato malu. Ya after you to fu il tato multimedia team. E mesa fu il tato paanga ma le worship center o fai i tafuna o whalongo atu o tau ngale mulemu maile nā whata manu o loana na tu o mele mo te le toile o whaftai la tatu e kalesia o me ale nei o mautinoa e whaongae le tua ia se leititi e whate lea i lona fina ngalo so o mafu whau whatau waa le tangata i lona talavou ia e tatu ngā lua mo tatu te tonu mo whatutua. E whaongaina i tatu e le tua i se awala mata mo fie. Ia o le aso tatu o kalesia pe mai a sa minga pe na atu putini. Whaftai whamina tu mai. Ia i manuia tele i ngā luenga o lo. Whenga i tatu e neva yaso. Let us pray. Father, we thank you for these spaces. This hallowed ground. At so many levels we can feel your presence. And for that we are grateful. We're now done with worship. It's now time to go out in the world and manifest your will. And where there is goodness, let it be because we have been good. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mātou o i le si ui o le nei tāpo inga. Mātou la ngona fo i le angiangi mālie o mātou maoli whatasi malawa nganga pa ia. O le mātou tatalo le li ie. O maia iai mātou le malosi. O maia le toa. Mātou te atu i le lalolangi le neva yaso. Ma mātou moli mau le tala le lei Jesu Kiriso. La mātou tu ua. Tu mo mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Jesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tu o tamā. E me mawhitanga le motu sia malo o nganga pa ia. Iai mātou lea ma le au whatu tua le lalolangi a wā. Nei o i whapavau o whapavanga.